Go be go foka moya wa lethabo nakong ya ge Ditona le batlatša-tona ba baswa ba enišitšwe. Presidente Ramaphosa le Moahlodimogolo wa nakwana Zondo ba be ba swere metlae le bahlankedi pele ba thoma ka mošomo wa letšatši. Moragonyana ga moo Enoch Kotongwana ebile wa pele go tšeišwa keno bjalo ka tona e mpsa ya ditšhelete. Ditona tše dingwe le tšona di humane sebaka sa go tšea keno. Mopresidente ke tona ye mpsa kantorong ya Presidente, ngaka Joe Phahla ke tona ya maphelo. Phahla o na le tsebo e tseneletšego ka mošomo wo, o be a šoma bjalo ka motlatša-tona wa maphelo go tloga ka kgwedi ya Mei ka 2014, gape ebile molekgotlaphethiši wa maphelo profenseng ya Limpopo. Tona kantorong ya Presidente Mopresidente yo a tsenego legatong la Mohu Jackson Mthembu o šireleditše sephetho sa Presidente sa gore bjale ditaba ka moka tša lefapha la mahlale di tla hlokomelwa ke kantoro ya gagwe. I see nothing wrong in President shifting it into his space so that stabilization of such a sensitive institution is fast-tracked, because that's one institution that can't be found wanting even for a minute. So in that context, I think tactically what the President has done, taking into account the challenges we've been facing recently, I think the President is on course. Go thwalwa ga tona ye mpsa ya ditšhelete go tsošitše dipolelo di gana go fela. Mekgatlo ya kganetšo bjalo ka EFF le UDM e sotše go kgethwa ga Kotongwana. Efela tona o kgethile go hlokomologa bao ba mosolago. I'm familiar with that. You know, the people who are trying to resuscitate it, I don't know for what purpose. Because what I did at the time, not now, what I did at the time, I resigned from government, something which has never happened. Go fihla mo lebakeng le go lebelletšwe gore Ditona le batlatša-tona ba baswa ba tla thoma go dira mošomo wa bona go netefatša tšwelopele mo nageng.